Karangan hajat lun rawi ke kaum ummi yang halil lako wajibnya ida sidro suami berlagi janji bek bandalak dro si berangkaso halil suami hai kaum ummi bener ida dro ida kelako dengelun peri lagi yu nabi bek bandalak dro Megolong sampo Lebulun janji Behias diri Hai kaum bino Nengui pakaian Bepi tari Sok barang kari Sai tutup aso Kadang nana troh baja yang tadi bah ke lamari simpan lampeto bek ne bocila ngan bedak keli dak pi hembody bek na baaso na letakalan bak jaman jino oh matelako lain digandeng jiso pakaian memacam bago model lawetnyo merek bantama jiso sepatu yang tumet tinggi kenang rok mini yang teplah aso urang lagi nyan gekelen nabi hana jituri kiban idadro Megolong sampo Lebulun janji Bek hias diri Hai urang bino Nengui pakaian Bek pikir tari Sok barang kari Sai tutup aso Kadang nana troh baca yang tari bah ke lamari simpan lampeto bek ne bocila ngan bedak keli atau hembody bek na baaso na letakalan bak jaman jino oh matelako lain jigandeng jiso pakaian memacam bago model lawetnyo merek bantaman jiso sepatu yang tumet tinggi kenang rok mini yang teplah sago urang lagi